Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan ighfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ighfir lana dhunubana ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan ya Allah amin dan bulan Sya'ban serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan ighfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ighfir lana dhunubana ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan ya Allah amin di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampai kami berjumpa bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Malam semangken dan kaula badi madapak dawuhipun Abdullah ibni Abbas sapopoh dari Gusteh Kanjeng Nabi. Sedimin
Beliau Kak Dinto pernah ituai ban Kanjeng Nabi. Tore noroin kula. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sambian mun atu atibi kangkui aba tibi iki baca nikah makle sambian lekas hafal pal hafalna. Ayo Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Boleh. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Boleh. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Nikah aropa akin riwayat cerita secerita akin banyak ulama sepertama. Niki tapi beda coraan ehuda jadi ehuda. Tapi beda setong keterangan seanyataaki Abdullah ibni Abbas sapopona Kanjeng Nabi Kak Dinto etaku dadena. Iki etaku dadena. Tore norain. Allahumma syuh jaufahu ilman wa hikmatan. Allahumma syuh jaufahu ilman wa hikmatan. Allahumma syuh jaufahu ilman wa hikmatan. Monatua tibi nggak nikah. Tore gula deki baca ki dua cak bacaan ni kamian le tuli apa lagi. Allahumma syuh jaufi ilman wa hikmatan. Allahumma syuh jaufi ilman wa hikmatan. Allahumma syuh jaufi ilman wa hikmatan. Tekuk kantun. Tore baca bareng-bareng. Allahumma syuh jaufi ilman wa hikmatan. Boleh. Allahumma syuh jaufi ilman wa hikmatan. Boleh. Boleh. Allahumma syuh jaufi ilman wa pon. Kak Dinto jai pon atena Kak Dinto epenta posak dari ilmu. Oh. Wa hikmatan ben posak dari hikmah. Lagi? Ya, coba baca. Boleh. Boleh. Kak Dinto mau nih baca, tak ring sepo, tak ngudah, tak nak kanak. Kak Dinto ampo paringi ilmu saya tak usah ajar kan Allah. Jadi posain hikmah, punya hikmah. Saya paringaki sarang Allah, ada koreng kepanikah. Jadi punya hikmah-hikmah. Wa kana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan ada siapa Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma yaqul berkata,
Kak dinto murni debuna Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beni debuna Gusti Kanjeng Nabi. Tapi ternyata debu Kak dinto anyata agin tentang kebedaan akhir zaman. Kebedaan akhir zaman. Nikah beni tokang tebak sing ada. Beni ingat gumai gitu. Beni sebentar lagi akan ada artis daerah. Akan ditangkap inisialnya pertama M Muslim. Ini Pak Pocur Muslim beni artis. Gitu, bukan begitu. Tapi karena memang eposain ilmu ban Allah, eposain hikmah. Dari Tuhan Gusti Kanjeng Nabi, Allahumma syujaufahu ilman wa hikmatan. Satu Nabi. Satu isa popona pada persen. Ya, ibu satu ambian. Ate naga baba pada tak temu dak mana. Ya kau tu bak sekut. Nika Gusti Kanjeng Nabi dua sekalian langsung tedes bah. Luar biasa. Jangan kena makan tembus. Tembus. Oke, tembus. Ya mun gula panambian, alhamdulillah. Tompol. Jadi usaha tok kan lembak pada cerita nang ulama kan itu bodoh. Bodoh ki mau ki ngaji bodoh. Dari putus asa napa peleman. Peleman dari pondok pas ning tengah perjalanan gento mangkiin beto cekung gara-gara icap-capi aing. Jadi beto gento cekung. Gara-gara aing nyap-cap. Terus kemudian aban gak dito. Mulai pole ke pondok gara-gara gento. Ya beto goli ke daria. Bisa icap-capi tele cekung. Apa boleh tang otak setak kira geli pada ben beteria. Kupar. Jadi seduk bodoh nah, kuleban sabian tidak boleh putus asa. Jadi memang harus berusaha. Pada bendengan tua, kudu berarti tok nok tok lambeng. Jadi abak tak menti makan, tok boleh deki, tok boleh deki, tok boleh deki. Insya Allah jangan segibur tembus. Ibu noktok sekalian gak ditopar Rabu, ternyata noktok sekalian kita buka ontur ngampul. Ya, dah tak milu apa. Ngerti? Eki. Jadi mbian ngaji, kanto tak lem ngerti. Biasa. Boleh aja le sepo. Biasa. Nang tenang. Dujak segode kadang tak ngerti. Eki boleh aja sepo. Tika lampon. Lebenyak. Jadi dalam pikiran guru ampon lemot. Aisen apa? Ki otang. Ki bener. Susah urusan keluarga, tokar, anak melono nyanyi. Eki, polan kocak tak kere mau Jumat lah nangis. Kulit ni kan lambat tak kere setahun berapa tahun, 10 tahun, ambian tak kere sejumat, telur dinan. Padahal le kere malam Senin, Jumat ki binti kirim pulih. Ajri beni mondok akobuh beni mondok malam Senin lekerem Selasa ekerem Jumat ekerem alhamdulillah ni kemun bahros terus kada kini kembali temu santri nangisan bulan tekerem suruh kirim ban setengah bulan tak ketoman. Yang nabe jareng dan kadang ring tuan si manying. Ma apa bani anan melolo ring tuan si manying. Coba do benar. Benar letemu bodi adat labong. Ya mon benar jenik. Eki magezera. Empon lesu magi makain. Eki alhamdulillah mon kantong. Orang muda dak remah. Melet orang ngandung moli aja.
lepa mole. Bedereng nyonat mole aja mole. Berde selebur embun kerong yang tak dapat yang tak sempat ke kantor la mole. Apaan kerong terus ke jijai dulu kerong mole. Bukan gula jatlah. Beda remah jatah sini kan ngampul balik murid. Pangoca. Duanan siapa? Yanan siapa? Anan tibi. Jago tak nor akabai. Anan siapa? Jago ni pemule tak ibaki. Mun bah gula ngampul, mai pemontuk. Keng letor, tebang sini ke lepas ngampul. Mangkana kini kapon badan apon. Apa kata Abdullah ibni Abbas? Sayati alan nasi zamanun. Bekal dateng setong zaman atas manusia. Ni kakek ini. Ni lambat tak senikan. Ibaktona Sayyidina Abdullah ibni Abbas dikasih ada bu, dikasih tidak terjadi. Ternyata makin 2000 segami eding akhir. Tering dapat kapi. Yakunu himmatu ahadihim batnahu. Urusan sebedading dalam cita-cita nah pengeteron apa nika dalam otak apa nika. Nika urusan tabu kapi. Bener? Ula rata-rata mau napolong pada guru nah pas aja bu. Tamu ya panjenengan kento sepas-sepas nika capis pamator kiai. Napa? Abdina raja tusa sampung tua nah makle bisa selamat ning akhirat. Beda ring namoi kada nikan. Rata-rata kiai ada bu tado. Sebeda pun apa? Toko tak lem laris. Bener. Akabayah merek rokok anyar. Bener. Minta tangkel napa? Ngecama bekoh. Boleh. Bukan urusan ni ke mana? Nama? Sip. Ni ke akhir ngak ni kan. Tapi gula motor kini kependenan asalkan si urusan tabu kan itu cak melalui urusan tabu. Tori bismillah keng ekebaya anda ke akhirat. Amin. Mbianan di obangan di usaha ya toren. Pesepak, pesoki keng kebaya anda ke akhirat. Kebai perjuangan ningi dalam agama keng abiaya anah ban en lain. Sip nih. Malar muka terbisa. Itu aki tersukses. Cuma minabi kak dinto mikir dalam urusan tabu menolong. Sebeda kak dinto akhirah sur. Surya. Sur dalam Athena. Sial mon beda orang seusaha sepada. Abak muka toko pah ninguning di lawan na ibukain orang dia. Sial. Atau lekor bedereng meleh. Le era ikan tu telah berak roke. Mak dek semololo. Mak tak dek nak sekali. Terus. Di budina akhirnya setuku di lawan na kak dito dianggap pesaing. Sanpon dianggap pesaing, rata-rata di budina bersaing tidak sehat. Betul? Badering lemen leka tu kumbian pah ngocap. Guru tu kuna ser guru di lawan. Tahun yang jak pendatang guru. Benireng kantor guru. Tek temu jak reng kam. Mama tek temu jak yang tek tanyaki. Coba tanyaki. Tareng temu. Isu menep paling. Untuk kau balik korjam. Karena jet pusat tadi kan pun sumenep. Ini balik korjam. Makin nauba pun benih balik korjam. Segemi. Karena ning beli. Toko balik korjam dan asal sorot tahun le. Sorot top sebalik korjam. Jak maduram ya. Cet cerdas orang.
Cerdas Madura. Kebaik tolesan. Toko 25 jam. Nambah sejam. Jadi mau tanya, kok 25 jam? Balik kordai bagi. Tambah ya sejam. Segemi. Tak Madura dilawan. Tapi sama darat. Alhamdulillah. Eki. Gula ingat beda orang, beda orang gak ditobara Rabu. Pernah tetimu kimin lama, sepo, ada bu. Lambok nih ke Jepon, lambok nih kok, benih mangkenan nih kok, lambok nih kok. Iko makik bilan ki benih tulisan ketikan, ki tulisan tangan, ring Madura lebih seniro. Iko makai tipiro, jadi ring Madura lebih seniro, tulisan. Mapan persis. Aku bayi TV, andi pabrik andi kan. Hebat mendeng Madura. Tahu cedek rumah. Oke, dilarang kencing di sini, ngerset ke di sana. Jangan tanya aki, mak kami, itu tahu le, jadi tulis di sini. Kau kami di sana, ya. Keng nih kan pusat ulama nih kan, pusat ulama. Madura nih, Aceh juga. Mau ikut pusat ulama kayak. Coba bukti aki. Saya abai saya merantau dari Madura ke Jember, lepas hati kiai. Coba ambian pesantren-pesantren besar. Kerumbamban dari Madura. Bener. Kecuali ini ngejabah. Kecuali Jabah. Jabah sejabah asli ke ruang. Ingat Jawa Tengah ke lain. Kan. Mungkin Madura, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, tua kita sukses. Orang-orang selain juga tersukses. Gula badembian menadua ngak panika pola juga diparingi sukses. Usan tabuk. Tabuk ni kening, ani kening tabuk ni. Tabuk ni ka elastis. Tahu ka elastis ben? Tak tahu. Ben tahu ka retro. Iya. Aru yesen sokoni bisa. Yesen banyak jen ngentat. Jon bunyak jon ngentat. Jon bunyak jon ngentat. Jadi tabur kan ini. Yesen 1 juta mayu. 2 juta mayu. 100 juta mayu. Siri berin yesen 300 triliun. Teluratos? Semiliar ruang 1.000 juta. Berarti mun 1 triliun 1.000 miliar. Tidak jak pikir jong, stres ben. Jadi pas kali telur 300 triliun. Hari mu ni kebeli cintul. Ocol di nara roh babo. Hari insyaallah makasan banjir cintul. Keng siapa saya agak ya. Jadi Obama pondok di nandi saya 300 triliun. Iya men. Wah kebeli tahu kebental dong. Allah. Tapi ternyata memang pese ini kata ning jandring Madura guru pese eset bersih. Jadi pese eset bersih. Mundak para pelian pese bersih. Beras ban pese. Pese ini kan akan jadi anu dong. Bada 2 jepon. Manhumani la yasbighan. Bada 2 pengetero cita-cita yang tidak pernah ada selesai-selesainya. Bada 2 cita-cita yang tidak pernah ada selesai-selesainya. Bada pengetero 2 tak ada selesai-selesainya. Makilah andi pakun korang dan korang. Apa? Talibu ilmin wa talibu malin. Orang yang nyari dunia dan orang yang nyari
ilmu. Jadi orang yang nyari dunia ruang, tanda mari je. Orang yang nyari ilmu juga tanda mari. Buktinya, anika. Po-sepo nyari ilmu terbarokah. Dia bagaimana? Rindu nyari juga sepanika. Tak tahu jok sepo, tak tahu jok ngudo, tak tahu jok besera. Kayak itu pakun lebur. Lakean lebur ke besar. Anak ber. Siapa jin nih? Lakean lebur ke besar. Binian leburan boleh. Karena mon binian ni kemun lemeleh. Ni ka pikir na binian kebutuhan untuk umum. Caan dah. Saya debu kisatar. Kisatar debu mon binian ni lemeleh kebutuhan untuk umum. Pelapang untuk umum. Tempe tahu untuk umum. Mon deng laki punten rokok untuk umum ni. Okey kan? Okey. Caan dah. Kita gengcet acura angki. Wadinuhu hawahu. Ku laku ning akhir zaman jaipon Abdullah ibni Abbas. Agama ni badining nafsona. Agama ni badining naf. Contohnya. Mun berak tak kalako. Mun demang ya kalako. Dapat apa? Dapat. Contoh. Bada orang iba lain. Baan mun teti mantananya. Deki ya. Nalekan ban mari akad. Pasti dungarwah. Macariah. Arupah ngocah. Teleon tur nafsona make. Ya kan? Ini kan? Baan deki monandi Roma. Arya ban baca. Telok bacaan. Setong. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dua. Kulhu. Surat Ikhlas sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Senomor telok macam ayat kursi. Kini kamu ni boleh apa ngocah. Bila saya masuk kini pakai. Mun wahki jak bacaan banyak kelu. Tetapi mun urusan repot tak kelako. Mun demang kelako. Berarti orang ni akhir zaman agama norok sona. Apa jangan nafsona? Tiding nafsu lebur kasi mang demang. Betul? Makana agama kaulaban panjenengan memberikan kewajiban semang demang. Demang lo kewajiban kita itu. Paling iman demang. Solat. Berat dalam pikiran, demang dalam fisik. Betul? Si berat ni pikiran. Pikiran si berat ni. Ni nafsu berat. Tapi demang ni dalam fisik. Artinya apa? Ki melaratan orang nyongkol timbangan solat. Ki melaratan orang metepak PLN timbangan solat. Ki melaratan orang gak ditopara rabu. Agar keci kaju ketimbangan solat. Tidak berat demang. Keng jan nafsu berat talebat. Sehingga waktu Isra bin Mi'raj. Gusti Kanjeng Nabi kento mangkiin bada orang. Mabela cetak katipi. Nete noto cetak katipi. Sanpone preksani. Pasera kak disa umat panjenengan sekal nakala bojong sejak berat na bojong ki kata kak sampon. Jadi berat. Nalikana berat, nalikana bojong ni berat talibat berat. Ya begitu akhirnya. Pon. Saya ibu ni kak disa. Panjenengan minabi ngeremah, namong ngeremah kakak disa. Kereman kita ibu kak. Mon ngaji ya, toju. Mun kuntar ngirim ke kasembian. Eki, meleta arpuan terop kenika. Cak gula paham maksud embian kene. Mari ngirim leta capo ojen. Kene isere kasih yang ngaji kenika. Mun kun ngirim ya tore ka kaisa. Dekan dean dimin ning ituku. Pas mari nah sala depak kiriman kenika. Gula paham nika. Nerepun na terop kenika. Anaan male ngirim guru meleta capo ojen. Gule kering, gule teti kiai gendeng ben. Gule tak cek gendeng beda penter gini sekoning. Teti mon ngaji ya toren, mon tak ngaji ya kakak sah. Nika khusus ngaji beni khusus ngirim. Dekian mon ngirim mah dekian, beda bekton naro. Oke, mulai aja bro.
Iki kan iki. Mulai aja. Iki. Deki bae sing iking share. Sesiap sing ngaji lah gelak nek. Serbuan terop kan ka. King terop gini kalau ku ibu ka. Iki. Pon. Jadi agama nikah ada dasar nafsona. Terakhir wasaifuhu lisanahu ayyakunu saifuhu lisanahu. Ku lakure ning akhir zaman jepon orang. Jepon Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ku lakune ning akhir zaman. Si keboy sanjatan orang ini colon. Sanjata colon. Nyakein orang. Beda tak beda? Nginah orang. Menyok-nyok orang. Sanjatan. Nikah para Rabu make tak berdarah-darah. Kan mun sanjata mun diri pedang cocokan ada. Tapi mun diri colok make tak ada. Loka tak ada. Nggak nyanyi na Fatim lembar. Loka tak ada. Bini ni Ye Hussein. Kok kienga we lebur lembar nyanyian. Jadi loka tak ada. Mangkana mon gara-gara loka tak ada, panika gara-gara colok, panika lesan, panika. Nika sulit loh orang untuk nyapora. Ini kan? Apa istilah? Peti. Peti. Sejan orang bah telesep nyeresep kerok perok tetet. Saya sampai makin gue tak tahu perok tetet jadi berdedip. Perok tetet. Jadi peti. Salah peti gue itu orain, Mbak. Salah itu orain. Malaratnya poran. Terutama abak. Nah, ini pengalaman, Kak. Bismillah lagi. Gula matur kampian. Pengalaman. Kula muna cerita-cerita ring tak andi iya sia orang, tak ejep-ejep orang, bahkan isake enigung singgung orang. Kula tak bentah orang. Apa tak gula? Abid gula ka. Nyok. Gula pernah kan gula ni kahadam ning Tanjung ni hadam. Kau ni hadam jo. Hadam, tahu hadam? Iya, kabuler. Kiai ni kan mios ke Mekah. Pas ada bu kiai. Deki mon berderingan sejarah pacan beun ya yo. Engki. Jadi gula nang ya dan telem. Semua keluar teh, semua keluar kopi. Sana ya. Angkep sawir sepuluh. Lembab. Gula. Setong betok. Beda kiai. Kiai nikah para Rabu, ada bu senikah. Alek Rabu. Lek malutu Rabu. Engki Rabu. Pas gula ni ke mator senikah. Ya jarang kun mator du beda salan deng mator. Ajunan minabi alengkia aja bisa abdina sematora. Kan le bener. Jarang gula sih beri tanggung jawab kan. Ngereng abdina sematora. Pas kiai nak kena tebus ni. Biar tetin apa itu? Iku le mator petean. Petean, pakopian loh. Petean dah dong. Makluar. Kun teti petean ni le mau matua. Nek matup ku sedu apa wan bule. Montik kata tinap. Jarang benila bulan ni. Cendoron pada pun tampor kelap. Billahi ni. Ningi budin SMP waktu ni SMP Nurul Jadid. Bigu lupa yang kak tanang. Oku ni. Kiai nak kuper yang kak tanang. Lu kira kiai ngap. Ya Allah. Abdi man terdak jangkolang akajunan. Terteti kiai abdi ni. Amin lah teti. Eki lah teti. Lo mari sunika gula. Laya sia. Polan tandi napa lapar. Dua boleh gula. Saporana ya Allah. Abdi nami nabi andi santre. Pas ongkuan berde santre ongku. Tai pelapar abdi. Empakanya nga.
Peti ya Allah lapar jangan gula. Peti lapar ya Allah. Salah abdin ki cak kocain peti ate abdin. Pas tabu ki lapar peti. Dadi tre santri abdin ku laku te pelapar men abdin nyonet abdin. Sedikit gula. Lu iri le seter. Di mana dia lapar mau ngajak lapar mah tek gigi ni biko. Wan mau ngajak ko iki muslim te beri ngakan mun tek gulur biko. Nyai ne satana mulai di kol 2. Gulur biko man. Jadi gula di semata-mata ni kemakin ni. Lembut saya iya sia orang ni kan. Ongguan ya. Ongguan iya sia orang. Besar gula kan. Dia Mater ni kebung ni. Kini hadam apa ni sepaling sepo ni. Ni insyaAllah ni kemirang ni kak. Sok lambo. Maramat munir ngalak menturu ye. Salah ada tandi bakun nyambi apa dia. Arwah nyambi ruah. Cok kun arwah dari coba salah beni foto ni kiai. Mai terima ben ramat munir. Cok kun nyambi anu ikwa. Ye ruah. Can gule lempekir. Ya mentah nyambiri ikan enda jangan. Ya masa apa hisab jember di. Pelayan ada ya. Abu sara gula pak. Sara kok jong. Jadi apa? Cuti gula ni kemangken ingin menjadikan santri-santri saya itu terhormat. Ipetet anak-anak santri saya tak enak-enak orang. Ongguan. Gula kan ngebiakin, mayu ngebiakin. Tandi mese jual emas. Berapa kali bini gula lah ngakak emas jual. Ngakak emas jual. Le beri emas lah tong bangun madrasah aliyah di lawan ni setelah tingkat ni jual boleh. Isangku siapa sendi sombongan siapa je tak ada. Wah boleh san les nikah lepas sana la tak ada dok demen ka mas. Apa jadi kau tu budak asin ni kan. Nari boleh. Jadi pokok nak kanan ni kutu terhormat. Jadi gule istilah nak warung kaki 5 tapi rasa bintang 5. Dah yarah. Malah apa namanya? Congo jeding ro keng nak kanan ni kata andi rasa eman sekali. Tandi eman sekali ke jeding. Congo mbian jeding. Dak rumah keramik ke bagus congo. Keng benak kanan ni kan tak ada iman sekali. Mari nak ni hajat te seram napa. Suanya ma labong la locot kapi. Kuru ngabi berempa gula. Ngabi bulu 100 juta. Jeding guru. Yang nak kan aja tandi eman. Cetak majur. Sana ilo cengeng ah. Gula ponan la kadung gula lambo se iya sia guru. Gula la kadungan niat. Tang santri harus menjadi orang-orang terhormat. Jadi biayaan teman kok semampu mungkin. Gini kah? Jadi gula peti ni. Atero peti. Artinya tak ngening maki abak perpanjaja ya nyia orang tak ngening. Gula pokon paling tak tegeng apa sering lapar. Kurang awal jual petrol kasan. Nah kan letorot ban gula. Tak beri peraturan, tak beri napa kerja atokar. Atokar mana? Kerja atokar kan letorot ban gula. Napa? Gula yakin arwah itu depak ke mana. Gula paling tak tega gula ngapa orang lapar. Karena gula sekut lapar. Gula oning kau mikir. Kau mikir. Kering gula. Melekot. Ninggang F. Panggil Indra Muhammad gula dari bulu gede, bahasa bosan. Dia memuslim, kering rai, masuk dalam. Ayolat serang Indra Muhammad. Hari ini kering muslim, lapar itu. Pas ada bu Indra Muhammad ni, mayu leh norok kok, kira, mayu norok kawa, keberzan. Gula ki enggak berzan ni jual nasi lamba. Kun ngiding mayu enggak keberzan sini kaguru. Pak enggak gula jak berzan jual nasi, langsung ngojeng gula. Kita ngakan. Kita ngakan. Lojeng gula.
Nyaman Muhammad Usman, keng yolo kera Muhammad, podok yolo kera Usman. Ngakan leh. Cuma terlalu lapar deh, iya ban leh. Jadi macam tadi. Asruak todus ngakan. Jadi abak ni kepada Rabu, ingat makan anak gula nyaman kada kasah. Tak tahu rasan melas sekali. Ini ngepaan. Apa ruan gojong lambojong do iya jong. Ingat abak ro, koreng ro, dedes ki. Jadi letak kendokin, salah kalam bila kotor, orang ngeceleng terlibat. Jadi letak apa teh arupa orang ro jong. Wah, maano, melas lamba. Jadi mon mulai di pondok dah iya. Salah gula oning polan tandi ongkos lemah lem kol 12 kini. Numpak pickup gula pas tandi pese. Betera gula kol. Kol 12 malam dari kantor ke berentah. Dari mangle ke lawak. Terus gula. Noktok lambang orang polami andi pese. Kelas berempat, sanawiya kelas setong. Ben kuntai kerem, lagu lur. Apa banjir. Mangkana ajar melas. Tikal gula ngabalangan ni ka tahu dari santren ni ka. Meletak manja. Engkau dak lambak jong mun hafalan yang berita. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Ari mun tak bereng bener ya, kok pah ngoca apa asa? Aru ni keng bejeng apa asa? Yang tidak saya kakan. Hafalan. Keng kok lambak pah ngoca, kok mun tak hasil kok tak mulia. Alhamdulillah, engkau sanawiyah kelas telok lah mulai pengajar. Sanawiyah kelas telok lah mulai pengajar. Terus. Alhamdulillah. Jadi benda iya. Salah 16, pahaban kita apa jeng. Ya jangan teti apa. Kutu sukses. Bismillah. Kutu sukses. Dan ini kacau. Jadi santri laki, bini andring tak ngiding dalam bagian sejaman jaro. Saya dalam rumah ngiding. Jadi laki anda ya kia. Apa boleh ban reng laki yang akan menjadi penanggung jawab keluarga aku laku. Ban kutu sukses, ban kutu terjadi orang hebat. Paham? Yalah, pamangkat dah. Sekali lagi, Allahumma fi Rajab wa Sya'bana اغفر لنا اللهم بارك لنا Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikanlah kami berjumpa bulan. Sekalian lagi, ya Allah berkahi kami
di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Al-Fatihah. Langsung ya Nabi Jong. Mahallul qiyam.